tubahaye ikaze muri uyu mugoroba ndetse ubona yuko ari amakuru mashya atuzanye kugira ngo mumenye uko bimeze ku mirongo y'imbere y'urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ubu byananzuwe byemejwe impamvu igihugu cy'u Burundi gikomeje kuba cyakusanya ibikoresho by'intwaro ndetse n'abasirikare hafi no ku mipaka ho za Kibitoki, bari kwesitara imbunda nini ndetse n'ibifaru bikomeye. Ari impamvu ikomeye yuko bamaze kuvumbura umugambi uko Red bashaka kwiyunga kuri AFC bakaba bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ibyo byose turaje tubicemo turebera hamwe ko situation imeze, ni mu gihe kandi imirwano ikomeje, AFC ikomeje kwatsa igitutu aho yabashije gusunika coalition bahanganye, aho babakuye mu gace ka Sange maginga yabakaba bagejeje Runingo. Ubona yuko AFC ikomeje kwavansa urugamba, abikomeje kwibazwa n'abatari bakeya, kandi ubona ko Amerika yivanze mu kibazo gikomeye cyane kiri ku butaka n'ubundi bwa bice, aho bigaragara ko bishoboka ko uno mucashuro mukuru bishobora kuba bitari buze kubahira nyuma yaho n'ubundi afashwe n'uyu mutwe wa AFC, ariko Amerika ikaba yabyivanze aho barekurire umuturage wabo. N'icamageza amakuru nge wari uzibagejejeho ndi Damien Habumugisha, areka tuze tuzivane mu mpfunyapfunya. Ntabwo ndi njyenyine, n'ubundi ndi kumwe na bwana Habinshuti John. Habinshuti John, umugoroba umeze ute? Umugoroba mwiza bwana Damien. Yego, reka dutangire he k'ibintu bikomeye. Reka dusa n'abibanda kuri iki nkuru y'uyu mucacuro mukuru usa naho yariciye akaricika ku bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino. Nta wundi bariho ni Prince Eric Prince, ni umucanshuro uzwi cyane kandi ugaragara ko yabaye mu ngabo za Amerika. Ni umuntu wakoze igihe kinini cyane, ufite amateka kuva 2010 na kangahe bikaba bigeze muri 2026. Ni umuntu cyane uzwi cyane ku mbuga, ushatse amateka ye yose wayabona mu buryo bukoroheye bitewe n'ikoranabuhanga. Ariko uyu Prince ni umuntu wabaye nkaho yabaye ugarukaho inshuro nyinshi bitewe n'ikintu kidasanzwe, basa naho bamuvuzeho nk'umuntu wabaye umucacura ariko yarakoreye leta ikomeye ku rwego rw'isi. Bivuga ko uyu Prince ari umuntu wayoboye umutwe w'ingabo zagiye muri cya gihe cyo gukuraho ubutegetsi bwa Saddam Hussein muri Iraq. Bivuga ko muri Afghanistan aho hantu yahageze. Bivuga ko muri Somalia aho hantu yahageze, muri Haiti aho hantu yarahageze mu kazi, agera Mozambique. Ni ibihugu bitandukanye yagiye akoreramo operation nyinshi kandi zikomeye zagiye zimwandikira amateka akamenyekana. Ariko bitunguranye nk'ikintu gishya muri FARDC aho aje gutanga akazi nk'umuntu wahamagawe nk'umuntu w'umutekinisiye ku rwego mpuzamahanga, ahura n'agashya ka M23 n'umuntu wabashije kugera amaboko ya M23. Tutitaye ku ngaruka ziri mu kumufata no gusubizwa, tubanze turebe ngo yafashwe ate. Uno mugabo n'ubundi biragaragara ko ari umukombe. Bwana Habinshuti, impamvu ikomeye cyane ubona Amerika yahagurutse n'ubundi, urabona yuko afite ubwenegihugu bwa Amerika. Biravugwa ko n'ubundi ashobora kuba ari umunyapolitike n'ubundi wa Amerika, nubwo yahawe ikiraka aho yazanye abacansho kuko yavuye mu kazi, yademobirijwe n'ubundi, yari umusirikare wa Amerika arademobirizwa, ariko ahita ashinga uramutwe n'ubundi twavuga ni nko gushaka akazi ko kugira ngo bajye bagaba ibitero, ariko mwibanga rikomeye rya politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabona ikiri bukurikire hari iki, ko ubona ko AFC ishobora kuba itari bumurekure nyuma yaho n'ubundi bategetse ko bamurekura. Biravugwa neza cyane mu buryo busobanutse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nimero yahamagaye ntawe uzi nyirayo, n'uwo wahamagawe ntawe umuzi neza. Mu itangazamakuru dutanga amakuru, ariko hari ahantu utajya gushyira akadomo nyirizina, ariko ni ibintu biriho. Bivuga ko yahamagaye ivuga ngo uwo mugabo arekurwe. Inkuru igaragara yakiriwe muri 23 bashimiye ngo murakoze. Ntabwo habaye gusubizwa ngo aratanzwe cyangwa byakozwe muri ubwo buryo. Ubu nicyo kibazo kikibazwaho, ati se M23 yafunze umwuka iramugumanye mu cyemezo gifashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigendeye ku itegeko nshinga rivuga ko umuntu ufite ubwenegihugu uwo ari we wese w'umunyamerika bititaye ku cyo yakoze, ni nko kuvuga ngo ni gasopo ndakumirwa, ni igihugu cyishyizeho ubudahangarwa. Impamvu ikomeye cyane hariya ntabwo byashoboka. Dore impamvu ya mbere, wenda n'abadukurikiye
baduha ibitekerezo. Impamvu ya mbere buriya kuba yafashwe atari ku mirongo y'imbere y'urugamba, iyo niyo mpamvu ya mbere. Biravuga ko bashobora no gutanga ikirego bavuga ko banamushimuse, kuko yarari bakavuga ati yaraje mu buryo bw'akazi cyangwa yaraje mu buryo bw'ubutembere, biremewe gutembera. Urumva bamufashe bamufatira muri hoteli, ariko ntabwo yari ku mirongo y'imbere y'urugamba. N'ubundi mu mpamvu zikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga, baravuga ko n'ubundi ari ikibazo, ari umuntu uri mu kazi kabo cyangwa wibereye mu kazi. Nihe mpamvu ifatika igaragaza ko bamufata cyangwa ari umukuru wabo? Ikiriho rero nanjye naba nkukubaza kandi ukimbwire. Urabona ko M23 iravuga ko uyu mugabo ari umuntu uyoboye itsinda rya Blackout hariya bizwi kandi afitanye kontara na leta ya FARDC. None niba iyo kontara iriho kandi kuzi ko kontara iba itari amayobera, bikaba bigaragara ko ayifite nk'umuntu wari umucancuro hari ufite n'urwego rw'ingabo ayoboye hariya muri operasiyo yari iri hariya. Urambwira ute ko Amerika yavuga ngo ni umuntu wari mu butembere muri Uvira, kuri ari umujyi w'intambara uriho muri iki gihe uri danger, utari umujyi w'ubutembere? Urambwira ko wambwira ko Prince hari mu buryo bwo gusohoka cyangwa kwishimisha mu buhe buryo? Yes, nibikomeje kwibazwa, ariko dukomeje gukorera ubucukumbuzi kugira ngo natwe tubagezeho nk'uko twabibasezeranyije. Bana bijuti tujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba, aho AFC igeze mu mirwano ikomeye karundura. Magingo aya irakomeye kandi irarimbanije. Yego, duse n'abanzura ku kantu tukaveho. Icyo gishoboka cyo kuri Prince haraba igisubizo gifatika. Kuri M23 hari uburyo bashobora kuba bafata umwanzuro wo kuba bamurekura yenda bagendeye ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bw'itegeko nshinga ryabo bagendeyeho, cyangwa se bagafunga umwuka bakavuga bati ntabwo tumurekuye, turebe igikurikira. Ariko ku mirongo y'umwanzi reka duse n'aberekezayo tujye mu gace ka Runingu. Bivuga ko hari ibikorwa bidasanzwe by'uko M23 yaharimburiye ikintu bita Abarundi. Yes, nibyo ni Croatia bahanganye, kandi imirwano n'ubundi irakomeje. Mu minsi yashize n'ubundi nibwo yatangiye, aho n'ubundi bari batangiye kugaba ibitero bikomeye mu gace ka Sange, bashaka kumenasa iminara ya communication. Urumva ko bashaka gukupa communication ya AFC, ariko magingo aya urabona yuko AFC ishobora kuba yongereye imbaraga mu buryo bukomeye, aho bari babashije gusubira inyuma. Magingo aya bakaba babashije gupushinga Croatia bahanganye, bakaba bagejeje Runingu. Urumva ko bari buhite bakomereza za Kiriba, bigaragaza ko n'ubundi uko byagenda kose isaha ku isaha twitege ko AFC ishobora kwitura mu mujyi wa Uvira. Yego, biravugwa cyane ko imirwano ikomeye ari iri hano Runingu berekeza hano Kabare, ndetse na Kabare ariho imirwano bisa naho iremaje. Bivuga ko byanze bikunze M23 yasizoye, ndetse n'Abarundi nabo basa n'abasizoye, kuko barasa n'abari kurwana intambara isa naho ari ya nyuma. Kuko ni ibitero bari kugaba bidasanzwe, ku buryo ubona ko M23 yafashe ingamba zidasanzwe mu buryo bw'ubwirinzi kugira ngo ibashe gukumira ibyo bitero kubera imbaraga bari kubikorana. Yes, nibyo impamvu yamenyekanye ku gihugu cy'u Burundi ku mirwano bakomeje kwatsa n'ubwoba ndetse n'igitutu gikomeye kigaragaza nyuma yaho Neva yisasiye abanyuze mu ishuri mu gihugu cye, akavuga ko kwiga ntacyo bimaze, kubera ko batabasha kubona ibiri kuba n'iki. Wenda sinzi impamvu yabivuze, abenshi bitavuzweho rumwe, ariko Neva aravuga ko yamaze kuvumbura yuko Leta Tabara ishobora kuba yakwifatanya na AFC bakagaba ibitero ku gihugu cyiwe. Urabizi neza mu mateka tugira, iyo hemukiye umugabo iteka uhorana ikikango cyo kumva ko inzu yiwawe bari buyitwike cyangwa bakayisenya. Rero nicyo kibazo kiri i Burundi, ni umuntu ufite ikibazo gikomeye kuri M23. Aravuga ko mu byemezo bye niyo aryamye ashobora kuba birota yuko M23 ifite intego yo kwambuka ikarasa Uvira igakomeza i Burundi. Gusa iki si ikintu twahamya, ariko ni ikikango afite. Bivuga ngo niyo mpamvu ubona ko ubu Burundi muri ibi bitero biriho iyo operasiyo iri gutegurwa muri iki gihe, iri gutegurwa n'u Burundi kurenza ibindi byiciro byose byari bihuje nayo muri rugamba bari bafatanyije. Bivuga ngo ni ikikango cy'uko M23 yajya i Burundi. Ntago nahamya ngo nibyo. Ese urabona ko ari ngombwa ko M23 yajya
kurwana i Bujumbura. Oya, biravugwa ko impamvu ikomeye AFC yakurira yuko aba FDNB babashije kuba aribo baza mu mirwano, baje mu mirwano mu gihugu cyabo, uri kubyumva. Noneho wenda kubera yuko bafitanye imbizi yuko hari aho bahuriye ku mirongo y'imbere y'urugamba bakitwikira cyangwa bakagenda mu mutaka, uri kubyumva, wa Red Tabara irwanya umutegetsi bw'i Burundi. Nibwo bwoba rero General Neva afite, ndetse ubona yuko yatangiye kwiyubaka ku makote yose, ubona ko yashyizeho intwaro z'ubwirinzi. Bivuge ngo Red Tabara n'ubundi yahoraga yikanga, ubwo arumva ko yabonye support, ni ikintu kidasanzwe ku Burundi. Urumva rero niyo mpamvu ubona ko imbaraga zose benshi mu minsi yashize hari hataratangazwa ndetse hatari hanamenyekana impamvu igihugu cy'u Burundi kijanditse mu mirwano muri biriya bice, ariko impamvu imwe ishoboka nuko n'ubundi kurekura umujyi wa Uvira cyaba ari igihombo cyaba ari abayobozi, kuko ibikorwa byinshi bya business navuga ko nk'igitoro cyose gicururizwa mu mujyi wa Uvira 90% ari icya Perezida Neva. Urumva rero kuba bahafata umujyi nk'uriya urimo business ziwe ntabwo byakoroha. Noneho hiyongereyeho indi mpamvu ikomeye kandi yumvikana kuri we, urumva n'urwitwazo, noneho ari buvuge byemere. Urumva ko n'ubundi uko byagenda kose mu minsi yashize nta kintu yabaga atangaza, ariko nyuma yaho atangaje ko Red Tabara ashaka kwitwikira, kandi koko ubona yuko ibintu nk'ibi by'intambara biranashoboka. Tujye turebe uko byifasha, ariko bishobora no kuba na Red Tabara ikagenda muri ako kavuyo ikaba yagaba ibitero, biranashoboka. Angayo nguko rero ni amakuru yaragezweho, tubamenyesha ko magingo aya mu Minembwe n'ubundi imirwano irakomeje mu bice bya Rugezi, aho bakomeje gusatira Pwezeho, kuko nakuvuga ko Pwezeho agace kamwe mu marembo ya Pwezeho n'ubundi ntago MLDP twirwaneho na AFC bahafite. Yego. Ntago bahafite, ahubwo bafite ahingenzi, bigaragara ko n'ubundi imirwano ikomeje muri iri joro. Ngizo updates zari zigezweho muri ano masaha y'umugoroba, ndetse tubifuriza kugubwa neza, bagiye kuryama tubifuriza ijoro ryiza, ndetse n'abari mu kazi ndabizi bagiye gukora akazi tubifuriza akazi keza, tunihanganisha n'abarwayi. Ngayo nguko rero mugire impagarike nziza. Uwiteka abarinde.